ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Itsinda rya mbere ry'abahungishwa bava muri Afghanistan rigizwe n'abantu 51 bageze muri Uganda. Leta y'u Rwanda nayo yemeje ko yiteguye kwakira by'agateganyo bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bahungishwa bava mu gihugu cya Afghanistan. Turanagaruka no ku magambo akomeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yabwiye abacamanza ababwira ko bakora nabi cyane. Imikino para Olympique y'abagendana ubumuga yatangiye ejo irakomeje i Tokyo mu Buyapani. Uburundi se buhagarariwe gute? Burundi uyu mwaka bwaserukuwe n'abanonotsi babiri, umwigeme azwi ku izina rya Adeline Mushiranzigo hamwe n'umugabo yitwa Remi Niko Bimeze. Abo rero bakaba bose bagira novuga byo kwiruka. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani. Amakuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi n'amakuru atugezaho ariwe mu rugo. Urakoze Jacques. Umukuru wa leta y'Ubudage Chancellor Angela Merkel yasabye ibiganiro n'abatalibani mu rwego rwo kugerageza kurinda ibyagezweho muri Afghanistan mu myaka 20 ishize. Igihe yagezaga ijambo ku nteko ishinga amategeko i Berlin, yasubiyemo ko ukuri kuko ibintu bimeze ubu ngubu gusharira. Yatsendegeye ko nta masezerano adafite amategeko azagerwaho n'abatalibani. Umva Madame Merkel. Intego yacu ibwirizwa kuba kurinda uko dushobora kose ibyo twamaze gushika ko mu bijanye no guhindura Afghanistan mu myaka 20 ishize. Iki ni kintu amakungu abwirizwa kuganira ko n'abatalibani. Madame Merkel kandi yanavuze ko umuhate wo gutabara abantu barimo n'Abanyafuganistani uzakomeza kugeza igihe gishoboka. Ubwongereza n'Ubufaransa biravuga ko biri mu nzira yo gutahukana bene igihugu babyo n'abafasha b'Abanyafuganistani bitarenze impera z'uku kwezi kwa munani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanze igitutu cyo kongera itariki ntarengwa yo kuba yavanye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cy'indege cya Kabul, atanga impamvu zishingiye ku nkeke z'igitero cy'iterabwoba. Hagati aho ku kibuga cy'indege Kabul nyine rero hakomeje akavuyo mu kivunge cy'abantu ku mirongo miremire cyane bari mu marembo y'ikibuga mu gihe umunsi ntarengwa wo gukura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika wegereje. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Minisiteri y'Ingabo Pentagon Washington, General William Taylor yavuze ko ubu hari abantu 10,000 bategereje gutabarwa n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyafuganistani benshi bakomeje gukomererwa no kugera ku kibuga cy'indege kabone nubwo baba bafite ibyangombwa byo kujya mu mahanga. Umukuru wa komisiyo ya guverinoma mu bwisanzure bushingiye ku idini ku rwego mpuzamahanga ihuriweho n'impande z'amashyaka yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye BBC ko abakristu 125 bavuye mu itsinda ry'abanyamuke b'abahazara bamaze iminsi 3 bakambitse hafi y'ikibuga cy'indege cya Kabul, ariko na n'ubu ntibaremererwa kwinjira kubera ko batashoboye kuzuza ibyangombwa bisabwa ku murongo wa internet. Minisiteri y'Ingabo muri Nigeria iravuga ko abarwanyi ba Kiyisilamu babarirwa muri magana bateye ibirindiro by'ingabo mu majyepfo y'akarere ka Difa. Abasirikare 16 bishwe, abandi 9 barakomeretswa. Ingabo zahise nazo zigaba igitero zica abarwanyi 50 b'umutwe wa Boko Haram. Aba barwanyi bahora bambuka baturutse mu gihugu cy'igituranyi cya Nigeria. Mbere ingabo za Nigeria zari zavuze ko zishe abarwanyi bagera ku 100 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu hafi y'umupaka na Burkina Faso. Ubwicanyi bw'abarwanyi ba Kiyisilamu bukomeje gukaza umurego mu karere ka Sahel, cyane cyane mu gace k'umupaka uri hagati ya Nigeria, Mali ndetse na Burkina Faso.
Abana bose mu Bushinwa bagiye gutangira kwiga umurongo w'amatwara ya politike wa Perezida Xi Jinping. Bizakorwa nk'imwe mu murongo w'imfashanyigisho ku rwego rw'igihugu. Ibindi kuri inkuru ya Celia Hatton mu ijwi rya Yvette Kabatese. Ibitekerezo bya politike bishingiye ku muyobozi w'igitugu mu Bushinwa Xi Jinping byamaze gushirwa mu itegeko nshinga. Kuri ubu buri mwana wo mu Bushinwa kuva mu kiburamwaka kugeza muri kaminuza aziga amasomo yamamaza ubuhangange bw'ishyaka ry'abakomuniste riri ku butegetsi mu byiciro byose by'ubuzima. Minisitiri w'uburezi yatangaje ko ayo masomo azafasha urubyiruko by'umwihariko gutsindagira ibitekerezo by'abamarxiste batsimbarara ku mahame ya kera. Xi Jinping yagiye ku butegetsi bw'igihugu ndetse n'ubw'ishyaka hashize hafi imyaka 10. Kuva icyo gihe yigaragaje nk'umuyobozi ukomeye mu Bushinwa ubayeho nyuma ya Mao Zedong wimakaje impinduramatwara mu Bushinwa. Iyi ni BBC Gahuza Miryango warayumva no kuri KURIKIRA FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje gahunda y'ubufasha isobanutse mu rwego rw'ubukungu n'igisirikare kuri Vietnam, igamije kongera umubano hagati ya Washington na Hanoi, iri no kubaka undi mubano n'Ubushinwa. Iyi nkunga izagerindwa igihugu cyahoze gihanganye na Amerika, yatangajwe na Vice Perezida Kamala Harris. Ni inkunga yerekana uburyo Amerika na Vietnam byarenze ibibazo byabyo mu gihe cyashize bigahinduka abafatanyabikorwa bizerana. Amerika yayihaye miliyoni zirenga 21 zo gutegura ibisasu bya mine no gufasha abafite ubumuga. Amerika kandi iri no gutanga inkingo za coronavirusi no kohereza ubwato bwa gatatu burinda umutekano ku nkombe ndetse n'ibyuma bya gisirikare byo gufasha kurinda amazi yayo ihora ihanganiyemo n'Ubushinwa. Inzego z'umutekano muri Tanzania ziravuga ko abapolisi 3 n'umuntu ucunga umutekano ku buryo bw'igenga bishwe barashwe hafi ya ambasade y'Ubufaransa mu mujyi w'ubucuruzi Dar es Salaam. Abandi bantu 6 bakomerekejwe n'umurashi utaramenyekana umwirondoro nabwe wahise yicwa. Umuyobozi wa polisi Simon Siro yavuze ko igitero gishobora kuba gifitanye isano n'uruhare rwa Tanzania mu kurwanya abarwanyi ba Kisilamu muri Mozambique, ariko ibi ntibiremezwa ku buryo bw'igenga. Jacques. Urakoze Prudence Ngyumva kuri iyo ncamake makuru ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuri Afghanistan. Itsinda rya mbere ry'abahungishwa bava muri icyo gihugu rigizwe n'abantu 51 bageze muri Uganda. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda riravuga ko bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe mu ndege yakodeshejwe. Ibi bikurikiye ubusabe bwa leta ya Amerika kuri Uganda kugira ngo yakire bamwe mu bahunga Afghanistan nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Ni inkuru ya Patience Atwaire mugezweho na Francine Kwizera. Itangazo ryaturutse mu bushikiranganje bw'imigenderanire rimenyesha yuko uwo mugwi w'Abanya-Afghanistan uciye muri Uganda mu gihe c'imfata kibanza, ariko ukazokwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu. Igihe bazomara muri Uganda ntikiramenyekana neza. Abo barimwe abagabo, abagore ndetse n'abana. Iryo tangazo rivuga kandi yuko babanje gusuzumwa coronavirus bakazomara igihe bashize ukwabo nyene. Mundu iheze umwe mu bakozi bo muri leta ya Uganda yabwiye BBC yuko ico gihugu cemeye kwakira Abanya-Afghanistan 200 kibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abategetsi bakuru bo muri leta batari bake bavuze yuko ibiganiro kuri ico kibazo bikibandanya. Uganda icumbikiye impunzi zigera ku miliyoni zahunze injyane zitandukanye n'ibindi biza mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Inkuru ya Patience Atwaire. Hagati aho leta y'u Rwanda yo yemeje ko yiteguye kwakira by'agateganyo bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bahungishwa bava mu gihugu cya Afghanistan ubu gikomeje guhungwa n'abaturage nyuma y'aho abatalibani bigaruriye ubutegetsi. Amakuru haravuga ko aba banyeshuri bagomba kurangiriza igihe cy'amezi 6 biga mu Rwanda, gusa nta kirasobanuka ku kizakurikira nyuma y'iki gihe. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ivuga ko yiteguye gufasha aba banyeshuri mu myigire yabo, gusa ntacyo yatangaje ku nkunga yiteguye kubaha. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ni inkuru yagaragaye mu butumwa bwa Twitter bwa Minisiteri y'Uburezi bwavugaga ko ihaye ikaze abanyeshuri b'abakobwa. Ubutumwa bwavugaga ko Minisiteri yiteguye gufasha abanyeshuri mu myigire yabo, cyakora ntibwasobanura inkunga bateganyirizwa.
iyi nkuru yemejwe kandi na televiziyo y'igihugu ndetse na bimwe mu binyamakuru bikorera hano mu gihugu. Nta bisobanuro byinshi byatanzwe kuri iyi nkuru, gusa byose biremeza ko u Rwanda rwemeye kwakira abo bakobwa ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haravugwa umubare w'abantu 250 bategerejwe mu Rwanda, benshi bakaba abanyeshuri ndetse n'abarimu babo, ndetse ngo hakaba hari n'abazanye nabo mu miryango yabo. Igihe abo bakobwa bagomba kugerezwa mu Rwanda ntikirashyirwa ahagaragara, ndetse nta n'ahantu hatangajwe aba bakobwa bagomba gucumbikirwa. Aba bakobwa bigaga mu ishuri ryisumbuye ryigenga ryigisha ibirebana n'imiyoborere, bose bakaba bigaga bacumbikiwe n'ishuri. Inkuru yo kuza kw'aba bakobwa mu Rwanda yemejwe kandi na Madame Shabana Rasih washinze iri shuri, wemeje mu butumwa bwa Twitter ko baje kumara mu Rwanda igihe cy'amezi 6 gusa. Cyakora ntiyavuga ikizakurikiraho. U Rwanda rubaye kimwe mu bihugu 13 ku isi byemeye kwakira abahunga igihugu cya Afghanistan mu buryo bw'agateganyo. Mu karere ikindi gihugu cyemeye kwakira abo bahunga ni cya Uganda, cyo byavuzwe ko cyiteguye kwakira abagera ku 2,000. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Hakurya muri Tanzania abapolisi 3, umurinzi w'umutekano n'umuntu utaramenyekana warasaga baguye mu ikozanyaho ririmo intwaro hafi ya ambasade y'Ubufaransa i Dar es Salaam muri Tanzania. Ikihishe inyuma iki gitero ntabwo cyamenyekanye, ariko abategetsi bemeje amakuru y'icwa ry'abo bantu. Ni inkuru ya Atumani Muturiya mugezweho na Ivete Kabatesi. Mwitangazo rigufi umuyobozi mukuru wa polisi General Siro yemeje ko batakaje abapolisi 3 kandi ko uwarashe nawe yishwe. Yongeyeho ko bariho bashakisha imyirondoro ye mbere yo kubibwira itangazamakuru. Nkuko bigaragara muri video ziriho zihererekanywa ku mbuga nkoranyambaga, uwarashe ngo yishe abapolisi 3 bari mu igenzura ku muhanda mbere yuko atangira kurasa atarobanuye. Izo video zigaragaza igihe uwo mugabo witwaje intwaro yaraswaga n'amasasu muri metero nke uvuye ku marembo y'ibiro bihagarariye Ubufaransa. Ibyo byabaye nyuma y'amasaha make umukuru w'igihugu Samia Suluhu amaze guhura n'abayobozi b'inzego z'umutekano abaha amabwiriza. Mu kindi kibazo kidahuye n'icyo, mu ntangiriro z'ukwezi gushize umuyobozi mukuru wa polisi yaburiye ko abarwanyi b'abayisilamu bahunga imirwano yo muri Mozambique binjiye mu gihugu kandi ko hari ibikorwa byo kubashakisha. Nta murwi n'umwe wigeze wigamba iki gitero. Inkuru ya Atumane Muturiya. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, habari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru kuri shortwave, naho habari kuri internet murakurikira kuri Facebook live. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tugaruke ku nkuru twabagejejeho makuru yacu yejo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze amagambo akomeye abwira abacamanza b'igihugu cye ko bakora nabi cyane. Yavuze ko yagiye imbere yabo arira mu izina ry'abanyagihugu badatunganyirizwa neza nabo bacamanza kubera igiturire cyangwa se ruswa. Umukuru w'igihugu yavuze ko kubera icyo kibazo hari abanyamahanga batagishora imitahe yabo mu Burundi. Avuga ko hari abanyagihugu bamubwira ko bagomba kugurisha utwabo kugira ngo batunganyirizwe. Avuga kandi ko hari n'imanza zinyerezwa kubera ruswa. Abacamanza ariko nabo bamugejejeho bimwe mu bituma akazi kabo katagenda neza. Yabashubije iki? Abanyagihugu se baravuga iki kuri ibi byatangajwe n'umukuru w'igihugu? Ibi byose nabibashije mugenzi wanjye uri Nairobi mu biro bya BBC Nairobi, Siriake Muhawe nayo wakurikiranye iyo nkuru. Jack, nkuko bivuze nyene urumva umukuru w'igihugu yagarutse ku giturire, ingene abacamanza bakoreshwa, ugasanga abanyagihugu nibo bariko barahagwa. Ariko rero n'abacamanza ubwabo baramubwiye bimwe mu ngwane bafise, cyane nk'abantu b'igihagararo usanga babatera igisure kugira ngo bafite urubanza urucanke ruriye. Umviriza nk'uyu yari muri iyo nama. Rero twiteguye guhindura ingene ukosora, ariko nyakubanye umukuru w'igihugu ko twateyiteka namwe ntitwoga tutabasabye natwe kuko umwami baramusaba. Umucamanza w'uyu munsi mu Burundi akorana n'umurundi yaciye ubwenge eke deveni terize. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane dafise ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara.
akishimikiza en general quelconque de l'armée ou de la police niho bigoreranya kubaho bya rimwe rimwe. Hanyuma se umukuru w'igihugu we yabwiye abacamanza icyo ashobora kubafasha kugira ngo ibintu bigende neza. Umukuru w'igihugu yarabwiye ibyo amaze kubona, arababwira aciye hirya no hino ibyo yagiye arakura hirya hino amatohoza yagiye arakora, agenda n'ababwiye yuko ahubwo abahaye n'inimero yaba abacamanza canke abanyagihugu yo kumutorako kugira ngo babandanye bavugana ku ngwane baba bafise cane cane, ariko iyo nimero yayihaye abanyagihugu kugira ngo ejo canke igende yejo uzorenganywa nabo bacamanza bashobore guca bamwitura. Inyuma yari amagambo y'umukuru w'igihugu yabwiraga abacamanza ejo, abantu basanzwe babivuzeho iki, babivugaho iki? Jacques, babivuzeho byinshi kuko bwa mbere ho byaratangaje abantu benshi, kuko ibyo bintu yagiye kuvuga ni ibintu nk'amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu, amashirahamwe atandukanye ategamiye leta, batavuga rumwe na leta, n'ibintu bari basanzwe bavuga basubiramwo kenshi. Icatangaje abantu rero bwa mbere ho nuko umukuru w'igihugu yavyadutse akabivuga akanabagiriza nk'uko nabo bahora babivuga, aho habaye kwiruhuta. Ariko rero nko kumbuga hwaniro hari abandi bagiye barabaza ati none ko umukuru w'igihugu arize, twe natwe turize tuzokwitura nde, twari tuzi ko ari we yodutabaye. Aho rero niho hasigaye akabazo, kuko umukuru w'igihugu ntiyagize avuge ico azokorera abo bacamanza igihe byogaragara ko babandanije muri iyo nzira canke abazoba babakoresha nabi muri abo bategetsi. Ariko rero hariho two turavuga imbuga hwaniro nyene, nabonye aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu yanditse kuri Twitter avuga ati umukuru w'igihugu avuga yuko umuntu azokoresha ubucamanza yitwaje igihagararo azoheza nawe agire icamukoreye. Urumva ko inama bagize zitanguye kugira akamaro. Siriyake muhawe nayo twerekeze hitukiyo mu Buyapani, aho ejo hatangiye ku mugaragaro imikino para olympique y'abakinnyi bagendana ubumuga. Imikino para olympique ba buri gihe iyo imikino olympique irangiye hakaba hashize igihe gito. Rero imikino olympique irangiye aho i Tokyo, mu gushaka kumenya uko akarere k'ibiyaga bigari gahagarariwe muri iyo mikino, twabashije kuvugana n'uherekeje abaserukiye igihugu cy'u Burundi, Kirajagaraye Vianney, cegera cy'umukuru w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga. Natangiye mubaza umubare w'abaserukiye u Burundi. Burundi uyu mwaka bwaserukiwe n'abanonotsi babiri, umwigeme azwi ku izina rya Adeline Mushiranzigo hamwe n'umugabo yitwa Remi Niko Bimeze. Umugabo akaba yiruka imetero 1500, hanyuma umwigeme akiruka imetero 400. Imikino yatangiye ejo, bazatangira bo guhiganwa ryari? Uwo mwigeme bidahindutse ku munsi wa hirya y'ejo itariki 27, hanyuma umugabo nawe azoheza yiruke 28 ku murango. Hari ikizere gihari ko hari umudari bashaka gutahana? Ikizere nticobura, kubera ko turavye yindi myaka abanonotsi twara turungika, haciye hafi imyaka 8 tugerageza kurungika umunonotsi umwe. Ure twaronse abanonotsi babiri, twaragize imyimenyerezo ihagije, hanyuma turanasohokana abakinyi, kuko mu bibazo biduhanze hariho kutagira abantu banonosoye ico bita classification, ngo bamenye bati uyu afise ubumuga ateza guhiganwa uko. Rero twaragize amahirwe barasohoka, arico gituma mubona twaronse uwo mwigeme. Twaragerageje gutegura abakinyi bihagije, twarafashe ukwezi kose turabashira ahantu bavyuka bahiganwa bongera binonora imitsi, arico conyene gikorwa bafise gushikaho burira indege baja mu Buyapani. Rero tubiravye turabona ko umwanya bahorana ushobora kuja munsi kubera iyo myiteguro bagize. Mu marushanwa bagiyemo mbere ya Tokyo bitwaye bate muri rusange? Nk'uwitwa Remi yagira iminota 4 n'amasegonda hafi 4, uwitwa Adeline nawe yagira umunota 1 n'amasegonda 10. Mugabo uwo munsi ndabiravye je twijaniye aho bagira imyimenyerezo, nabonye ko uwo mwanya ushobora kugabanuka mu gihe atakindi cocamwo, urashobora kugabanuka. Rero ugabanutse kuko hari habo baca imbere, mugabo baca imbere ntituzi neza ko dushaka kuronka umudari, mugabo turawizigiye. Kirajagaraye Vianney. Reka noneho dukomereze ku yandi makuru havugwa mu mikino, tugezwa na Jean Claude Mwambutsa.
imikino kuri BBC gahuza miryango. Umugoroba mwiza nshuti za BBC ikaze muri amakuru yacu y'imikino duhereye mu mukino wa basketball mu irushanwa ry'igikombe cya Africa Afro Basket. Mu gihe imikino ibera mu Rwanda igeze ku munsi wayo wa kabiri, igihugu cya Cameroon cyamaze guhanishwa guterwa mpaga ku mpamvu zijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyago cya COVID-19. Inkuru kuri iki kibazo ndetse nuko imikino igenda muri rusange turabibaza mugenzi wacu Samba Cyuzuzo uri muri Kigali Arena adukurikiranira iri rushanwa. Mu itangazo ishyirahamwe ry'umukino wa basketball ryateguye ryavuze ko Cameroon yishe amabwiriza agenga kwirinda COVID-19. Bamwe mu bakozi b'iri shyirahamwe babwiye BBC ko muri ikipe hari bamwe mu bakinnyi n'abashinzwe ikipe basanze bafite iki cyorezo. FIBA ivuga ko Cameroon ishobora kuzakina umukino uzakurikiraho kuwa gatanu, ariko ntibizwi neza niba banduye bazaba barakize. Ntibizwi neza kandi niba nta bandi bakinnyi mu yandi makipe aba muri hoteli imwe na Cameroon baba baranduye. Benshi baribaza ikigiye gukurikiraho, ariko ababishinzwe bavuga ko imikino ikomeza uko yateganyijwe nta kibazo. Hagati y'ikipe y'u Rwanda yo ejo yatsinze umukino wayo wa mbere ibifashijwemo cyane na Robin Williams, umubiri ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda akura kuri umwe mu babyeyi be. Voilà, ma maman est rwandaise, elle a vécu ici jusqu'à 95. Mama n'umunyarwandakazi yabaye hano igihe kinini, nanjye rero natekereje gukinira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Umutoza mpamagaye nahise nza mu kwa gatandatu, banyakira nk'uwo mu muryango koko. Ikipe y'u Rwanda izongera gukina umukino ejo kuwa kane saa 12 ikina n'ikipe ya Angola. Urakoze cyane Samba. Tuvuye mu Rwanda tunyarukire no mu Buyapani ahatangiye imikino Paralympique ihuza abafite ubumuga yagereranywa na ya mikino Olympique iherutse kurangira mu iki gihugu cy'Ubuyapani. Ku munsi wa mbere Australia yamaze kwegukana imidari 10 irimo 6 ya zahabu, naho Ubushinwa bukaba bumaze kwegukana imidari 8 irimo 5 ya zahabu. Ubwongereza bwo bumaze gutwara imidari 6, mu gihe Ubuyapani bwakiriye imikino bwo bumaze kubona imidari 2 gusa itarimo uwa zahabu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu 162 bihagarariwe muri iyi mikino. Rukaba ruzagaragara nko mu mikino wa sitting volleyball ikinwa n'abicaye ndetse no gusiganwa ku ntera ndende. Mu mupira w'amaguru hari Kane rutayizamu w'Ubwongereza ndetse na Tottenham yavuze ko azaguma muri iyi kipe mu gihe yifuzwaga cyane na Manchester City. Kane avuga ko umutima we uri muri iyi kipe, nyamara byari byakomeje kuvugwa ko yemerewe n'umuyobozi w'ikipe Daniel Levy ko atazamukoma imbere niyifuza kugenda. Ubwo twavugaga ba rutayizamu, Real Madrid ikomeje kotsa igitutu Paris Saint-Germain igaragaza ko yifuza Kylian Mbappe. Real ngo yiteguye kurekura akayabo ka miliyoni 160 z'amayero yasaga miliyari 160 abazwe mu manyarwanda. Paris yari imaze iminsi ivuga ko idashobora kurekura Mbappe, irasa noneho ntiyahinduye imvugo. Leonardo yavuze ko miliyoni 160 zitangwa na Real ari make cyane uyagereranyije n'agaciro nyako k'umukinnyi. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, mugira umugoroba mwiza. Genda Jean Claude Mwambutsa. Nongereho ko muri iryo rushanwa rya basketball ribera i Kigali mu Rwanda, muri kano kanya Uganda irimo gukina na Senegal, bakaba bari mu karuhuko. Senegal ikaba ifite ibitego 40, naho Uganda ikaba ifite ibitego 31. Nibarangiza gukina harakurikiraho umukino uhuza Cote d'Ivoire na Kenya. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Ubwo we na Mutesi murapfa iki koko Felicia? Niba adashaka ko nkomeza kumukubita ntambwira uwamuteye inda. Nase kumukubita nibyo bituma mukubwira. Ndakwiyamye nawe Beni, cyangwa niba yaramukubwiye mumbwire. Ntawe yambwiye. Nuko rero Mute ninde waguteye inda? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore. Uyu munsi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Ni ikiganiro tubasubiriramo. Yvette Uwimaye ni umutegarugori ufite urubuga rwa interineti bahahiraho yise Murukari akadomo. Nubwo ngo byari bigoye cyane agitangira ubu bucuruzi, ubu avuga ko bwahinduye isura cyane kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka. Twamusuye ahakorera.
ubucuruzi bwacu bwatangiye mu 2015. icyo gihe navuga ko bwari ubucuruzi bushya ku banyarwanda. Ntago byari byoroshye kubona abakiriya, ntabo ufite usibye nitwe twatangiye twangoreka dushyiremo imbaraga tubashakishe tubumvishe ibyiza byo guhahira ku internet. Abantu bagira aho basa nk'abagenda babimenya gahoro gahoro. Nk'umubare mwabonaga wenda ku cyumweru cyangwa ku kwezi bangana gute abaguzi? Ntago abakiriya bacu bagiraga no mu ijana mu gihe cy'icyumweru. Hanyuma rero nyuma ya covid ibintu byarahindutse, byifashe gute mu mibare kuva covid yatangiye? Mu gihe cya covid igitangira abantu urumva habayeho lockdown, abantu basa nk'abo babaye oblige guhara ku internet. Abenshi base n'abafite uburyo wenda bafite bwo guhahiraho, ariko baravuze ariko se bibaye ngombwa ko wamugane hasigara isoko ri ku internet kadutrying turebe nimba twanabishobora. Abantu rero bariyongereye ku buryo nk'abantu twasavingaga mu cyumweru byageze nko tubasavinga ku munsi umwe. Ubwo rero abantu navuga ko bamaze kwa benshi bigera naho byageze naho bisa nk'ibigiye gusina, nako dushyiramo imbaraga twongera umubare w'abakozi, tubona bigenze neza mu gihe cyaguma mu rugo abantu batabasha gusohoka. N'ubu ngubu abantu benshi ntago baprefera gusohoka, amakomande ni menshi ariko ntago ari nka cya gihe cyaguma mu rugo yuzuye. Umubare waragabanutse nyuma yaguma mu rugo? Ntago wagabanutse ku kigero cyo hejuru cyane, ariko navuga ko wagabanutse kubera ko abenshi muri icyo gihe bari mu kato, nta bundi buryo bwo kuba ngo barabona uko bahaha. Yvette, batubwiye ko watangiye ubucuruzi bwa kuri internet muri 2015. Ariko se wowe mu nzozi zawe wigeze utekereza ko ibintu bishobora guhinduka ku buryo abantu bakenera guhahira kuri internet muri uru rugero? Narabibonaga ko byange bikunda abantu bakeneye guhaha ku internet, kandi nyamara hari ikintu dukora umunsi ku wundi ari cyo guhaha. Icyo kintu kugifata ukacyoroshyamo gake gukoresha ikoranabuhanga ni ikintu mbona ko cyagombaga kubaho cyangwa se kizanabaho mu buryo bwagutse. Hari uburyo mwafashaga abageni benda kurushinga mubagurira ibijyanye no gutwikururwa, ubu bihagaze gute? Ku kijyanye n'abageni ubona ko umubare wabaye muto, kubona amakwe yaragabanutse, ahubwo wenda hakiyongera abandi mu kindi gice. Abantu bafite imiryango bafashe inaha mawufena abaterankunga nabo bakoresha urubuga rwacu bagahaha tukohereza mu bigo bitandukanye mu ntara. N'abari hanze dufite abakiriya benshi cyane bo mu bihugu bitandukanye byo hanze, ku buryo hari abahahira imiryango yabo ituye inaha, hari abahahira ibyo bigo bafasha. Dufite abantu benshi bahaha batari mu gihugu. Hajya mutwibutse muhahira abantu ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibikoresho? Ibintu twibanzeho ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi, harimo ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu rugo ndetse n'impano zitandukanye, harimo nk'indabo ndetse n'ibikoresho byo mu ma office, mu bintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi haba mu rugo cyangwa ku kazi. Hashize imyaka 3 nje tukaganira ukambwira guhahira kuri internet uburyo bitekereje nk'umugore, ako uyu munsi umuntu yavuga ngo nyuma y'icyo gihe hari ubwo wumva wishimiye aho ugeze? Ndishimye cyane, ni byinshi nakishimira. Hari ibyo natangiye, hari n'ibyo ngezeho, hari n'icyo mariye bandi hafi cyangwa se ntangakazi cya mbere, abantu bakabona uko babaho bagatunga imiryango yabo. Ukiza twari abakozi 2. Kuri ubu rero mu gihe cyaguma mu rugo twari turi 32. Ubu ngubu dusa nkaho kurumva abakiriya bagabanutsemo, turi mu 17. N'abandi biyongera abanyakabyizi bitewe n'uko akazi kiyongereye. Cya kabiri, mfasha abantu kubona serivisi bifuza mu miryango hirya no hino itandukanye kandi ku isi hose. Icya gatatu, nanjye ubwanjye mbasha kubaho n'umuryango wanjye ndetse nkaba uko numva mu nzozi zanjye nabitekerezaga, mba numva ari ibintu nishimiye cyane. Madame Yvette Uwimpaye ukora ubucuruzi bwo kuri internet ni naha dusoreje. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi mu cyo kiganiro cy'abagore. Ni nacyo gishoje amakuru yacu kuri uyu wa gatatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani. N'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Tom Ward, umumvaga ni Jacques Niyitegeka. Mwakoze cyane wita mu BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com.
ndetse no kuri Facebook muramukira. Thank you.